Faza Daneri ntagira ngo ituma no gutendezana bikiri binjo mu byanga kandi ibintu bizingame ntunguka. None Mbarara aribatire dragon swechera star ngeshoka abise Mbarara atiribatire kandi ntakibaga tukirana cyumita weno mu mokwe no kubanza mu abantu n'ubusitani no kubanza sitani omubantu bahamba Ona Faza gambira abantu kweshengereza munonga mukama kabaho bukumi ahabo kuba kigumire kumanya mugenzi wawe cyakutekatekera tumanya zarwango rwango eitima oganga obutendeza batahi bitu ebyo byone cyefaka ibayo nebeneka RDC wa district ya Kagadiriri yanateraho na washira hamukorogu kandi yirukanjirire okombe kwa kwishomerere. Hono gwashabira abantu kwejumbira munonga omukushomesa abana barukozesa omugisha gw'amashomera garukombe kombe cweka byabo. Umugandi umureberezi w'ubureberezi bwa Nkore Fred Sheldon Mwesugwa yahiga bakurustayo bo busaba dikono bwa nombe nebicweke bicerire kureceraho umuze gwo kunagijira amagara gabo ekirgirireho abinjukufa. Bishop Sheldon byabigamba ubuyabo ariyo mu rutaya yorwe omu busaba dikoni bwa nombe erizo inde kitwasimira ruhanga ne cyamagara abantu batungo mu kishago kuza kucebeza amagara gabo ekintu ekyo hata itwahika omubureberezi hona hiturabire twahisia abantu 209 abashangiro binendwara ya pressure batakugimanya hona yataho mikono abaronde barkwingana igana 5 hona yashaba abashwerine kukwatamisa agumizengo ekintu kiza kumaraho emihonda no mumaka no kubatera umuranga buryo mukwe hayakaine na nabenchereze zindi waye bakubana baramiza na nitukure mutereza y'uruhanga ahabo kuko kumuhereza kandi agaka kongerera byinji abyongerera n'inshaki agende tugende nagikundire kuko tutwire kokore kintu abantu bakikuze abantu bakora kandi bakora n'amani kandi bakeza kenjo ejo kutugikozere kuteka gukora n'ikanseri Ndrusi Nwamanyana Abdul Karim Sengendo.